Ningutabariseyo ugundo murundi omukahumurako umjenyi witu Isaac Muzora aje kutuganirira hanshongeza Ifris haza mu ncereze ntandikire Ifris cyo niki bishibwa noho kitireho rero kibone kibe Ifris rero kibone kititezo mutu era abashubuzi banje bende kutoroka mu maduka no nangahine maduka bagacinga Kampala ngo Ifris cyo niki kandi noho kitandikire we bari cyane at Ifris icyo kubaza byo ari kigambo cyo ruzungu EFRIS yes no mu bugufu bwacu uko muringo bwacu the electronic physical receipting and invoicing solution ureba ndakigambo kiringwa ungantu cyo bugufu ekikumanya umununga Ifris kandi kiryo mu ruzungu mbe naho nkano utandikiraho manyangu hato umuntu owe bibina bye biri bigufu yaguma ataho nikiba cyamugumira konka mwe ntuza kugezaho ubu tubakiza kiteko mporwa mu nyankore tugezeho tucyangusiye n'umuntu owe bitabo bicyayengire kucitegereza mwe tutakagire hari itwe kabanya Uganda twino kwetegereza umusoro n'ugurugahi kandi Uganda ni itorangahi hati umusoro twansoma na Bible tureba ngo umusoro no gwira konkamwe no mwe ekinte kibe cyanga kibe kibi kuba kwiza kugerekera utumusoro gwa Museveni konko umusoro ntumanya ngo tugurwa Museveni tugurwa Minister wa Finance umusoro no gwira ukatandikira nabatete nkurite bakagusasura bari bahoza yes nguzakayo muhoza yes kandi umusoro ikigendererwa cyago nicyo kugira ngo gukurakurana se ensi mwene steka basa kubaho kakura itina musoro kandi kumubona mureba Museveni arafutere nduru nagamba ngo nanda ayombe kihangeri rige umusubsistence okorera ndayonka rize afutanga kukorera ebyesende now kwikare vejo itseme kwa turuho iyihanga rikwerekeraho target yitwa yihire y'ingumi 2080 twino kusoroza umusoro ukayamba government kutambuza emyuga yayo ikatusya vejo esente ze kuyo umusoro nize gukoresa enguto nize gukoresa kombeka amasomero kombeka amarwariro ikakoraho n'amakorero ago kubasa kurete mirimo now emyaka y'inyamaho Uganda ebenebera munonga ahasendeza hero irekweguza Aaron kandi ronejo ninga baturina bari Aaron no mumanya ikizibu cyayo ni kuremesa ku planning icyo koza cyabyona uriya kuba kuhire sente nanda kufuteka hibaryo na kwesente zuzukore sechi hato sanga ubwari nakugambira uzukuze sechi hatiwe nubo kitari kigenderwa cyawe hato ba forced kuhendera ukikozere hati kikwihamuramo mbweni Uganda iyorekeyire acho kugira ngo etandike kwebisaho etandike kwegenerita ingere sente zayo kubasa kura ibyekwenda atina kugitera hamukono kandi umuringo gumwe ugwera raising emesente nuko soroza emisoro obwa hati ombudget eje turiyo nsakusomerwa ombiro bice sofa no projectinga kuba twine budget ya trillion 5.8 niyo bakugezaho kusoma wareba sente zibarimba planning kusasura ibanze ritwarire kare ndirukwata almost 40%, around 20 trillion chikoreka oku abaturi batwarono bakutunyunyuta konka omuntu bobwiye bwiganire negera no tukuzire hina itukire ntubasa kugira sente zitwaye sororezo mu Uganda tukakora ibindi bitweta gukora hataho nko Ifris yatahiremo
mbwenu tukabasa tuta kurebuka ngo twasoroze sente zo kumara umusoro kokuza waza gukora ikintu ukakikoraje mubanzo cyetegereza nawe hato umuringo gwa government kwetegereza ahera y'umusoro ikarita inkorege ya ifris kugira ngo ebenerebaje abasubuzi ebakora hatweraze kubane basaba umusoro itirito umusoro gwa miliyoni 10 eberebere ngo umuntu akozire miliyoni 50 mwene yamu yaho miliyoni 10 nabaso butafu abatamushasha yes ico changu icyaresire ifris now ifris ne kureta ifris ngo kutwabagamba mu solution ni system ero kwatanisa umusasuzo w'umusoro hamwe na URA ikitongore cy'ukoroza umusoro ikitongore cy'ukoroza umusoro mu Uganda kugira ngo wabura mbarara oriyo noguza oriyo nogura ikitongore kiri Kampala kibene kireba ngo charity irizo yaguza miliyoni 10 kandi izo miliyoni 10 ziyaguza yazihomba ibintu byabaguzire miliyoni 8 agoho miliyoni mwenu charity irizo yagoho miliyoni 2 hati kibe kizoba kibe cya esande kibe cyo kwezi hata muhero ko kwezi kucheza kwa bajya ngo charity nturebe uguzire ibintu bikwingana bite waguza bikwingana bite kandi numanya aro 18% iyo so mikwana usasura ibyo niyo VAT hat VAT n'ugumso uka ifris tumusoro kuyo at ifris yo nenkora eri kuyamba umukusoroza umusoro gwa VAT umuringwa bwacu it is value added tax. Value added tax that is inore n'umusoro uguri aha kintu cy'uwayongeraho ukawenda kusimplifyinga umubuce kugira ngo mutagetegereze value ni wagura ikintu 15 kwakisiya kwawe wakiteka siringi kakaga yahindira muhendo gwa shiringi 10 wayongera musenyero 10 hatitwa buko baresente ntureba ngo ejo niyo value yuwacongera siringi 10 uri no byo tumbwenu ikindi kinachugura Kampala natamu transport natamu airtime natamu kinarya nabyam bwenu value yacha icaza kukirambara simba kira yarasiringi kakaga hatitwa babazi bebuturiya nkati wacongera value yasingi 10 hata value yejo igiye wacongera government ne kugira ngo ugihereze 18% ikivari yajongeraho nugoma go kutwara mbenu abago mwene tugabagana aha ugabagana na government ugiye 18% ni usigaze 82% iteteho chako ka 18 hata 82% zisusigaraho nizo kugira ngo zikuyambe umugomeza muna business yes okay mbenu hat ifris eliyone yamba government kugira ngo obumwe akuba ebine kabasubuzi abasasubu umusoro esanga ibintu byabo bakubandika kobi record keeping ibere puwa umumentasyo bone tinkutasi aha abasubuza bamwe umubuza otokwezo kugurize bingahi takibaza kugizwa ko batagiziriki tabandikire hatikiretera government yagumirwa okwera abari umusoro ugu umuntu asemeye kusasura hato umwe ukisanga wabwa n'umuntu ubwo bagira ngo tayine sasi akusabe sente nyingi nezo utakozere yari kiduka kijire mwede beyenye aha exactly yasango yine mu yari box byizwira to wese dazi ukirwa wagwa awe sasi akusabe sente zirahakira usasura ingo mwakushabanje muno yes konka staktaringa
abagwiro mikono yaba kusaba isende nyingi tusangire ngo baretiriza business zimwe zabo hakuba nusanga wasasura ezirengere na 18%. Ahubwo butamanya kugira ngo tuyine ki tuyine record mwene government ni yagire ngo no riko musubuzi tureke kumuturugunya icyata kuzira mwene katumuretere system abe muyateke ibintu bye tumuretere yabara ryo musoro kandi nitwe twamubarraje umusoro gwase ngo nagira ki natwereza kandi atagunyagire yes no ifrisi yatahiremo nuko riyo hatecho cyamanyisa abaguza amabanja aho numwija mutwata mutangogo bamuguza ibanja ugo bamunyaga ugo bakora cyakuba akasente wade nakongeraho value ikinani nguza nacongeraho value konka hinarangure akaja tumwe nakahe 15 umutwaro ninza kugoreta konka kigenda akaburrayo nagwe ataheje nkora neija eco kireba ninga no kweyiyaho hati encourage ya ifrisi option ege rimwe ikoreka waguza hibanza ninga naguza kashi birumu konka enkora ya vati ubuhango munonga abantu abingi nitugikoresa on cash basis icyashashurwa no tejasashurwa kugira ngo ahora fayiringire bitano kajotingurize be naguze ibi esente zose mekuba nusasura usasure mbenu igara revenue authority tekwendeze kujera umukumanijinga mabanza akubane yaza hari yashobera kare banti yes uko tekwendezeyo erebe ko waguza nanka wamuhibaza ryo kwezi wameriya mezi abiri so that is a business yes itwendeze zitwareba zitwareba hakuba itwe sorongazi ikintu umuntu yakitwara ibyo ntujye barankasero ntubantu manyangu uyireho ababo kwiza bakihindure mituma ntubantu manyangu isente zo natego kuzireta hati tanayitegereza umwama Isaac abo kuba nyine duka yanje nje shitamemu uriyo nongambra ifrisi ngoja kwa norebo ko nashohoza ayimeno ko naguze bintu ota noza kubatireho kamera nenje kirije kuba nikindeba rero iwe nga URA umanye ngo naguza ninga tanaguza wobere mununga hati ifrisi ne yambo musubuzi kukwata business yiyona akagiteka mu system. Which system are you talking about? Ifrisi system. Yes. Edu business yene kazo gire ngo nyine duka ya general merchandise inguzo bunga nguze biriti nguza amanda nguza sukari nguza buto hati ibi byona nibendo bikwata biteko mu system ya ifrisi ningishangahi sebo manye ndiye nimburuzo muntu waburizo ningishangahi je ninja URA muntasyamu ninganye nahundu kwetahiza mwahandi ubabare wawuzi ikibuzo cy'urundi muno utinesa kino kusaje yego now system de mano munyango tukwaza kuceta konka eriya computer. Okay, so nintego kuba nyine computer. Exactly. No tego kuba nyine computer. Orogingi ni aha mukura kwa Uganda Revenue Authority. Kuko roginga mukuru kwa Uganda Revenue Authority ekore kaji ahora sange ifrisi. Yes, icyo ngumenya indonda bya binshobire. Then arho abasazo musura abandi abasangirwe bine system yabo. Nyino kuntira ninchikora nyowe ubushobozi. Exactly nyowe turi nyine system yanje mwene bintu nimbikora. Now URA yakoze rekagira ati ngwenu tuturakwanyise cyo twire nogera ki nokora kuyo hati twakoreta system yitu yanywana ne yawe tushokome yawe. Yes. Hati oriya kumana ko system yeye konka bikugenda bukazo mu ifrisi URA kabasa yekabicencura kabere. Now hati ko kweza futiyeke ibintu bya home system yeyo mu computer cyo ndwara muri tracking
wateka musimenti igana katugiri kuko kuguza aho 10 uza ko yereka ngo 10 wagira ki wasuguza mba niye nabyetera mba ni wabyiteramo hato mu kubyetera mwoko nuko bakabana benda usohoreze invoice ibakweta invoice electronic invoice ninga electronic receipt ego kweko banesohora hati kuriya ubwo bunkora aba mobile money agents aba agent ngo papa bwo gusohora naho hadahuka kwa kasohora kasoza siminti 10 hati ziriza zirigana imizi immediately zicendera zibacenda automatically mu system naho niciyamba cy'umusubuzi hati niyo wenka wazo mu system ukarawe n'icenda uri kuri mu madara nizo zasigara cyenda nizo zirimo ninga bojo bihire mwe ndijo nke naho hata ukiyamba umusubuzi kugira ngo nababende bamwiba tubakibaza kumwiba akabayine system yo controlling aje computer ne mutebizi yes computer ne yacu murike kashikarito abakoza babitasya muwe kana bataruho naguzi 10 nkatasya mu mushanju ubwe noza kundeba kasi waguzi kumukata ho musanzu hati icyo turiyo tugezeho kwegesa abakuza abogura ni wowe guru yetegereza receipt utakasa sura siminti 10 hari abafutera umusanzu baba bakwiba yes kandi inkora ya VAT ni nk'ikizegere nyowe kunkugura siminti umuhima nsasura VAT himejo VAT gitwara umuyura nchiza nanye VAT nyina nsasura umuhima nasiye siminti mbarira najuguza nanye ndaho gundi nanye ndaho fate nanye njajinga VAT ijo umuntu akingoro siminti yansasura hateze nato muhima nzukorektingira nanuri wangora hona we akahariya yaje kuzondizo nawe ziyansasura nawe zikorektingira umuntu atakukorektinga noba kweta rest consumer nagura siminti ndiyo niza kombeka hatu wogo na hata chikirizwa kugira ki shoro gona guhera muri nyamanya exactly umusoro guhera ari wogo customer wa muheru. So the consumer is not protected in this issue. Consumer are protected. Mwenu consumer ni wakwerera saswire umusoro gwa. Itwito abanda bahagati umurimo gwitu no kugira ngo tuyambe government umukusoroza umushoro kubashika. Okay. Hati echo niyo songa bank eyabasubuzi n'abasasuba umusoro baseme kwetegereza. Okay. Ako nho twija kutandikira kutaragaruke twazagaruka kaco mu kahumuro umutuma bwitu bw'abashubuzi banywano bitu abo kwa twatabutireyo akabantu tubarije kugura kandi ifurize neza kukwatoshange ibintu bitatambaraje. So twicirize tzo mutuma washubuzi nsaka tugarakana Isaac umushonga niyemwe ya Lukwe twagaruka tutyo tucine Isaac Muzora kandi ogunana kugambire gunakurura ba agents tax agents from South Western Uganda izo nishonga zo mushoro kandi hinde gambra ayo natshobora nshonga ya ifris ejeyizire neteganisa abashobozi binjo kutajetegereza so twashanga ngo nishonga za computer ebyo rukora byona nobera bya computer then hataba URA bagumamba kopa baribo ko riyo no kitwaza then bayikwiyaho ka 18% kebyo ebyo twire no shubora no guza barukukiha har kariya akasenta kwayengera kinte cyo wagura osigazaho kandi abo batwaraho konka nantiriyo ninyebuza mwene cyamanyisa ngo nyowatine manugo gura computer mwaza kundonda bunyama mwankwata mwancinjira nakuba mushoro nimba ndinko wagwepena ninga mwa government yakutugurira za computer buri mushubuze sigaye yamaha tegwenda rwe kwaso
ninga ninye nyine kujegurira ninyenda ntarukwenda babari munonga cyari at ahansongejo obu system igiye bitandikire ikatandika January 2021 imyaka yagenda imeza abaje bandezeho bakabona I know kongati ayitwizire ntujukoresa tuize ntufuna amageza amasiyo konka abaje bandezeho strictly ukaba kuri gukoresa computer hato usanga umuntu wakaduka kace arakoremwa ukwaragikoze icya kabiri usanga abantu banatu bamakoreza computer umuntu nayitaga kuronda arikumanya computer akamuhereza umurimo akakoresha akamuhereza umusara mbwenu kutwizire tutambara mpora twiza yure iza ya leta ka machine kace ka portable baketa electronic physical device machine akono kingana ngeso ningasi wawagira hari aba banking agent bwa system aka machine akakokoreba bini niyo size ejo kandi ubwa hati nuko turiyo tugezo kugira ngo abasubuzi binji bagezeho bakafune kabayambe akuba ko nukateka ameza icya kabiri kangwi niko zisa akaba ko ningesumu kandi ukagura kwe kwangwi ukagura kwangwi ninga twangwi nikagura miliyoni 1 njawe bhurje yes nikagura miliyoni 1 nuko kwangwa kwako mbwenu hatwa ujya ngo kangwi koresebwa hati nikisa kwangwira abasubuzi okakozesa akaba karenkesumu kandi kuko bano reba Uganda hata yituri almost umuntu wena ari umurengo rwo kusasura umusoro at least namanya gukoresa sumu yawe mwenu nturebera kimangu akantu akayikira akanyire umubantu bayiza kafuna hati insonga ya ifris na no kugikoresa kwayo nikuba yayango yes now tutakagire mukahumuro nandiyo nimborika oku umusoro gwa VAT gukusorezebwa umungiro y'ikizegere now hato umusubuzi nayitagisebwa ki nayitago kugira ngo ayino kudiringa n'umuntu oyandikise ukubari ya VAT cyumuyambe kugira ngo VAT yara musasure nawe yakahariya abaze kugikira iminga hato wasanga ino sasura VAT ukagura ibintu aha muntu atakusasura VAT Uganda Revenue Authority kwikiriza ngo ugarurwe sente zuwasasura aha point ijo nono barwa nkarasi consumer mweni yo kusasura VAT ya hamwero now hati waburi umusubuzo kasanga ngo wasasura 100% ya VAT no bawanyugwa mununga yes aho no tukusabira kugira ngo umusubuzi koraze gure ibintu waburi ya VAT umekinga sho ngo waza kuguraho na wari ya VAT icyo ni ncamanya sangire ikizubu cyango mununga mukareba strike umusande zawira bakampara bumucukubo bakustrikinga hakuba beba takagira angora ya ifris hato bintu usanga abasubuzi bita bambara byingumanya abarafukiye kuzaha VAT akiza kusubura umucukubo kampara yabasaba i receipt yabasaba i invoice kagwa nkono ndebyo turugomisha nko ko rukucimanya otyo yes hato usanga umuntu yafirwe byanaza kugura atabaza kubugura akuba namanya ngo yaza kubugura ndabiza kumuteka umucengere yaza kusasura VAT ya 100% yes ubiyo mwe waramushashurije yes mwene mubazo gwejo no kugira ngo abasubuzi aborere ngo rumwe bona kabarite iraza bona yes nanga barite iraza abo baza hanze abamuti bakasiya threshold usange akaba threshold yukuzaha VAT waba noguza miliyoni 150 umwaka
icyo izo nzu kurufayinsa kuzahavati Yego. atukwate miliyoni 500 ugabire mu mezi 12 ufune sente zose mukano guza ukwezi inka miliyoni 12 mitwara 5 Okay. ugabire mu ebiro bisatu ngaga na 5 ufune zose mukano guza burizo hatu wasanga nosya revejo hatiwe nicenda oyerete kare oyetwara mu URA 1 tubasime kurugeseringa bataka kwegise babanze bakwegese ibinte kwatira na vati babanze bakwegese ibinte kwatira na ifrisi babone kwandika ukazahankoresha vati atukatanda kukazara inabandi so okugiza aho nintekwa kwije mu URA. yes Okay. So abashubuza borurengo rwa hansi tingi makunde na jonjora jaha hayiwanogama aborurengo rwa hansi rutakwika harigeze sente zo abanogama itwe turyo mu furi tube tugura tuza ko kuturkwenda aho imwe muciri umahisa nyungu mubene mucakara kwiyo uzubo buruhunu bu hatwuko bo binoguza ubonye n'ibintu byo kubiguza supermarket. Yego. Kandi supermarket ni impango hati yari yahavati hati nyenjagara igiza yareba kwe kugura ibintu niyo yahendera no mushoro gona. Yes. Neta kugura. Ne bita kugura hati uhendera waferwa customer yafahogwe hati aho bateka aho inkora yo kugira ngo nyekundire iwe no urota kusiya miliyoni 500 mwaka konka urukurira ni urukudiringa nabari yahavati nabechikecho ngwenu nuichirizibwa kwiza ni ukeregistering ukazankoreje umuranyi haho ako kace konka customers banje bagume mbasharinga nanje kitine kwashoza. Okay. Turi ahankora ya ifris jene yo gukoresa computer je niyo cece nakubasagambe cyakubasa kutwanguhira ebyo ruguza byona no biguruzo mu computer na no kuruko bigura then baroku wabigura no kuwabiguza then bakwiha hakasente akaringa ko mushora mbwenda nyendo gambira abanya Uganda omudakika nkemwe neshcheka ifrize chi yaba nunji kurikira gogo ajikoresa yajigoba mu ninga no kufanga tushashuro mushora go kwantu ndihanga ritagarika kweguza munonga kuba bari munonga hati ifrisi omisugu omsasuzo omusoro termunji aha bwinji 1 ninguko kuzomuzo kararo takingireho kiramujanye buri umona kuraba ona izana nabana kureba nabana ayino niyo nkoreje ya ifrisi icya kabiri neiza naiji kubasa kucheta ensohoza akaba twareba mu kamashini kagura miliyoni 1 kandi kire no kufafatikana kayenda ngagenda repeat ukabeka takizire tube turi computer kwetaga miliyoni 2 necweka kujugura ukireta computer uyitaga umwana wo kugikozesa uyitaga account akujimanya nana kusaba esente nje miliyoni 1 ukwezi ijo neshoze ekindi data mbyambe koresa data makiyu no teko ko buri aha data ngaba kambe isaha yona yes ekindi no teko buri amashanyarazi mbwena tuwo ine duka kuri yo kugira utunyowe utaha amashanyarazi ngeta hati ifrisi neza kuteka nkayi amashanyarazi hati kibanje manyisa ngo umugwezi ko beno soza miliyoni 2 hati ayi nkora ya ifrisi uza kwisanga wazo muri bine cweka ningishatu aha omisogo musubuzi icyo tukaba kintu cyurunje konga kutukurebera omisoga government kuko nawe kandi iturumu itwende berje yes akuba ntwitage nguto nunji ntwitaga amarwariro marunji ntwitaga amasomero marunji tutakweguza sente yori yerukwenda mu amaboko yes hati ize sente ifrise yaba ekuresibwe je nza kuretera government yasoroze sente ize kwenda kandi ekindi hati ekirunje kiri yahare bombiri ekiri yahare government n'umusazuzi ifrise ize kuretera abantu binje batakusasura umusoro bagusasura
nikimanyisa ngo government kwiyebene soroza trillion 15 kurga umubantu miliyoni 2 hati nibaza kwiyongera baye miliyoni 5 hati kuba miliyoni 5 kibangimanyisa ngo hati isente zaraga harabura umuntu zakendera. Oh yes. Hati badeni neza kuba gabe gombantu binje hati kinire kundembe nishashura miliyoni 2 nyenka hati nakuzishashurana n'abandi hati badeni kinire ubwo ngo burungi bwa ifrisi ubwo yakuza kureta umusoroza y'umusoro. Yes. Mwenu kakire nangwa kashitira ko kuruhumura kureka nanisha bangwe bigambo byone byo kuranda kugamba hamuhero aha shonga ya ifrisi abantu batera umuranga bagambira bigambo byamuhero kutwara hamwe rutendere. Okay. Uwe bari munonga charite kandi ndwara mu gisugu na no kwebaza TV West na Vision Group yo no kutwara hamwe abo ufite wentebe kaniseji kugira ngo eyigite aha government ya Uganda okubaza kusomesa abasasuzo bo musoro babase kwetegereza enkoreje ya ifrisi eyizire nke kiroto kibanguhire bamanye cyo bakuzamo nonara bagira ngo ibare ryo kumanya erwarebere turi kutera fuka mbwene hati igi program iriyo negeza aho kureka abasubuzi ikibari nibazamo kugira ngo nyencha kare batakagumukina cy'umusoro. URL iriyo negeza aho kora buri kintu cyo nikubasika bari no planning kugira ngo buri station yona ya URL batekeho ifree support desk kugira ngo umusubuzi atakaremezwa ifrisi akabaro wagera kimwe wamuhwera ari ejo nintero umuranga kugira ngo abasubuzi bari gufite no mu URA. Yego kandi garagantero umuranga aba URA yabampurcize kugira ngo baba baziye batwakiza misho maro bagume bakirege abasubuzi babakire babasoborere bacenge babone kumanya ikibaza nimwe kibahwero ku meeting target ya nyokshoro. Yes. Then ukongera hari yecho babagambira the tax the chairman wa tax agency of South Western region turukendera. Yes, tuyine ba tax agents ataba nabakugu ombinde kwati n'umusoro abo barahibisha turimo mutabuno. Yes, turimo mutabuno hati ni chairman wabo mbene hati no mpicira aba kugomba kubasa kutushoborere bikwatena n'umushoro ombinde kwati n'umusoro ani abasasura nimwe mu kutusasura tukusasura government nimwe mu kutusasura konkwija consultinga ipe. Yes, mutuchirire tubegese esonga zikwatira by'umusoro tubegese esonga zikwatira bati na ifrisi mugetegeze mbwenu nanyera mbasigire nabanje Yesu. It's okay kugira ngo yes namba ya Yesu nuzuro musanzu 2 anani 3 9 20 ninga se ya Airtel 0 anani 3 9 20 nizanisa code babari mnoka. Yes. Kandi Isaac akiri twazamuka Bisinsino seboroje braza bino mwanzanga neka atwaza kwakira Bisinsino ite twaza kuhumura injangwine kimwe yitegereza kandi basa kongesereza aho baronde bongere kushobora na URA ne kushobora waza offices zabo twahumura utakarga program ya sisimuka akubitira mpaka shaha 3 utakarga ubuzima.